goblok. Iya. Lo ngapain kesini lo? Sorry. Lu main apa sih? Iya, bentar. Gue lagi seru banget. Main apaan? Bentar. Dikit lagi. Enggak, gue lagi game ini, game gue lagi seru banget, nanggung gue beresin dulu. Ya lu nggak kesini juga kalau gue lagi bokir. Gece. Iya, ntar lu bilang ke Pak Bos ya, gue syuting bentar lagi. Gue turun 10 menit lagi, 5 menit lagi dah 5 menit. Gue nanggung nih, gue nyelesain game gue dulu.